Kunjani mfethu? 109.37. Right. Phela siqale ngamagama akho. Igama lami mna Ndiyakadukile. Aha. Ubalekele iphi club? Achilles. Okay. Uziva njani ngowina kwi-age category yakho namhlanje? And in position 4, 1 hour 8 minutes 1 second. Aha. Sicelo Mashaka. Ibisithini iplani yakho yokuza kule race? Plan yami bikuzoba top 3 plan yami apha kule. And we already have Ukubaza abantu ozobekisa nabo okanye ukhona ukuba u-F ozobaleka naye funeka ukhona kula top 3. Yona i-race bendiyazi bendizoyinina yona. But asuba anticipate abantu bebela yazi ezinye. I-race bendiyazi bendizoyinina yona. Okay. Okay. Top 3. Umsebenzi owenzileyo yokubeka kwiposition apho uzazi uzayiwina i-race uthini? Umsebenzi and let us all give a standing ovation for the overall winner in 1 hour 4 minutes 31 seconds. No, His it's name is fine. Nathan Evans. Amaphupha akho nge-running athini? Amaphupha yami running izibona ndivalela i-tuition ndiyina professional athlete. Aha. Okay. All the best, champ. Nkosi.